Umadami wewe tala ramuchuti tala ganu guchuti tala meti bulonti. Aner malaka nyam kana asilian ka roins ni ka Nuer online TV ka jan gwasa ma bana roch ka kui which DR Congo ki Congo men bana roch lat den tama ka kui dien men shoda laden wini en Läär banling kan konore de jite jano jin gora en wo biden wa kan nasin ko ken kete jite ban o jin gora en wo jin subscribe ko bi ten content ba non ka tung nas beken kula chup ka jika pet en tan Läär banling jan gwas me cheta nyene de ni EAC ke East Africa Community shika jiɛɛn ke Eastern DR Congo chiga jiɛɛn ka Congo kan de ni East Africa te cha nang gwas mi ka kor gwade shwa bana je kule lat kele no ngum jiɛɛn ka ki ngum chi kan to kon tama mi jiɛɛn kan ka je ka Congo ngode te ka kor ka nasin kon la jidwar ki M23 bana mandan lero da bana jelinga jan gwasa me nyok bana nyok raj ba ka kwiko Kiir chaja kwany la kuäär EAC East Africa Community naga wuda kuäär ka chatogno shi kume ki East Africa Community Force ki de dan en la East Africa gang shiga genre which ka Congo ba we kel ka wi East Africa Community tin konen ka salpa Kiir ma yadit ka bana right in mat kamandan lero de ban chure lero mandan ban nga jan gwasma shala no shi deishni EAC genre wish ka DR Congo chicken jiɛɛn tok ke jen shang kwasame ke Sunday ko shangot ban pin nasin kon la kwarkien chaje la nono re wish ka Kinshasa ko kan nasin kon tilla kwarn wini kan ngote te cha yan pin kume men la East Africa Community en cha kula kam self ke ma yadit kan ngot ka kan ka gor te ga warga me shalar kan ode kan tan kan kwarn konden te ka Kinshasa ka DRC ke DR Congo Democratic Republic of Congo la nas kon la kwarken chala do kan warga ndanan cha hun EAC ke East Africa Community kan tan ko en ruon ki mishi gwasbela warga la ja tanga an warga en gorkeno de tan ka kwide nitin yen en wini o de ngajo misha raj mi jidit chaje nung cirka do badan de nas de ka ganga jere wujin wini ka Congo shikana logo no tan kan warga mo loko leti shi medan e cha tan ka gwase dan chiken gore bi kan tuke ba to lo cha bla gang ken nasin konde la Congo ka we East Africa Community we kan tongomi la force den ke de den wen winimi ko banaz ba ko gang ka DRC Congo men chalat gwase me chalado shi ko DRC Congo ni President Felix Tshisekedi jen she de ni EAC ke de ni East Africa Community she ga tuk Canada ni UN United Nation Peacekeeping Force shaga palpen kan de ni toto ka de ni ti woken winimi ko bika Congo bika no gang ni ko kor gwase chiwe ko kan tiken kor ke M23 ke de shandan te dor ka mishagu no de East Africa Community de Caribbean gang mite kering mi to ka dumno shi President Felix Tshisekedi she de ni East Africa Community Canada ni ko na de UN shaka palpen lo shaka lok rewe da ka DR Congo chaje la de no kan de ni chanang gwasmi o kan bukan Congo bukan no gang ka buka onyin kana san potential ke M23 alo gang na wich ka do ba gang je gang je ka kwili sanan te re wich ka Congo jente ke mineral tu ngwana long te dapte tin kan te ko kente la mineral te go chaati gujo de je gang ko nasan kontel la M23 te la rebel ke nasa ko na la jidwar wa gor ke ni ngwas mi men te ka liet ke men te ka kon ke natural resources tin kondetin shit ke damnitin kondetin chalat gwasa me men George ke East Africa Community ken UN Peacekeeping Force rewika DR Congo ki ga Congo chalat de kuäär dung DR Congo ki kuäär Congo ni President Felix Tshisekedi chalado
en East Africa Community Force ken UN peacekeeping force shela do shika pen shiken Congo shiken la luang kemi gang ken she ken nas kona la East Africa Community ken peacekeeping UN peacekeeping force she ken ke gwanyen go ken linkarodian ke deni duar alo shiken nyin ke shiken gang she kuäär danan shalke flex men ke Congo shela do ngwano chawar ga chabtan bialo yune kun ci DR Congo ci rajo ma ci jalade nono ci kay laro ci ne la goro biane gang yen East Africa Community Force ci ne to ci ala do ci kan ci contract dan ci atange kay ci tok ci ala do ci de ni East Africa Community tilla ji Kenya ala Kenya de ni ken to shop ko kor ci ka kot re karen yal ko Goma airport re wechen wini ko Congo loy ka Nairobi ci jalade nono ci ala ben wo ci de ni Uganda kene deynitin kon tila deyni Burundi ke deyni South Sudan shika jiɛɛn ba shika wore wini kenen kon en bekatin ke me jiɛɛn gatin ko ke nasati la jakana ka tet ko bikanu re wajin wini mi ka doba dan en ba mal baje nunga je re wini East Africa Community ejen doba dan kwa self ke ma yadit kwa jela laslet ke je mitek wekel mi chuch ke East Africa Community bi kwera mo ba gwitin ka doba dan de je kap chonga je mi kon gwasa me jene ken nas kon la ji Ugandan ke deni Ugandan ken deni Burundi ke deni Kenya ke deni South Sudan jen ken wini ken doba wo ke wini ken ka je wo ken ka rode ling ke kuäär dun Congo ne flex complex jene she East Africa Community ke UN peacekeeping force she ken lagang ni DR Congo che jaladi nono kela do gwad en tema ko bialo jok biawre wini kun si diela dan jikana tan ke East Africa Community che tok ne me jele dan yi nga jan gwasme no china siglu jok ko ken karode ling ke kanwar ga kanata na still la Congo ne ke Korean Netflix kana warga kana jatan lo ci dielen ke East Africa Community che togo nono mo kon ka salva ke ma yadit ka gwasa pa kwanya salva ke ma yadit kwa ngaje ko be East Africa Community baje yen ke baje nan gwas mo gwa an duptin kono kwa ngaje gaje o jen ba ko loñ mara kel no ba mal baje no re we ke East Africa Community duor me shagu jeno de salva ke ma yadi der jalat salva ke ma yadi ladjetin ko jen ba climate change ke jam ger jam ndan tere wini East Africa Community de kar yale kedi ko cha yuken cha gar yale ka men do dien qui en nyoch en la nada de ja kap chongde no mo la salva ke ma yadi ken tere ba tin kono to re which ke East Africa Community salva ke ma yadi de ga kap chongo en Congo ting ne jena lon kana South Sudan katiga balun kana Uganda kan Uganda kan jalong no be Congo be jeloire mala ke nasan kon la jitari tete dor tila M23 la we joy keneka eneme ngunong motivation ko bi Uganda ba kan che mal che non ko korun tongwan me de self ke me yadi ke jen gwas me dong de raja Ramadan de mal de non entame en wode non na mal entame sha yar mal ko shi fonde Ramadan la kule la kuäär flexi men te ke de ni te game ke tete dor ke je duara kono la we de la je yon mai ni chiang shiku dang ne jen ke East Africa Community ndana kujela gang ba kula la do ba dien ba je gang je re wichin wini en re wichin wini mi na me ethical ka kuäär ni sab ke ma yadit ke jen gwas me ko jen la Ramadan la kuäär East Africa Community tele me chalar ke ngum der lar ki ngum shagwich me shi wekelo ka la DR Congo chakan akan lingo en de ni East Africa Community kana na sten kon tin la UN peacekeeping force kan je gor be tere we de winimi ngum le rode ba mal ba je nyong di self ke me yadi na me gor ke kede ko je self ke me yadi ko be jalar ngai ko na self ke me yadi te jen je go Dubai gwas me chamal ta la tan winimi ka bo tin ka do dan ende East Africa Community der won yam ke je de mal de je nyong de ke climate change de je wojede chet katin kon to nyoch kene jamnon kontin letpinga ke kieti ko kene konde na on yam ko je na me ejele dandi linga jen gwasmen o ci deini East Africa Community Force asige jenra we ke DR Congo ke jen gwasme ko kan karuden ling ka kwar tin kontin yan ka Congo na me jele dandi linga jen gwasme jen o ci delen ci jek ban men do dien ban ye kula ling no ngummi be selfa ke ma yadi lat ba DR Congo bukan warga bukan tan wal ci ken be tan ke den mi ci jen ko gwase dan
nangane ke ko shabeje lung ka ko ngo tonga mi kam cha nyo woje teme ngum tuok an goin mi cha goin nge je ngode tel mi chan lat ka gwejen go besar ke mi jadit bo dor bajalar ke nasin ko ken chit kemen ti ruto chit kemen ti m7 ke kware ko ken re wina ti gol ke East Africa Community ngode baje lip ko dong bu mutuok ente niam be kenalat ajele dandi linga jen gwasme gore no jin bi nyang nas ko ken abiata kamal bye bye